Muidir mai a chuirde táime I Limneach ar maidin chathair limní. Táime sa Starbucks is fuail mé sin rá mar ní maithlim Starbucks ach bhí mé géirí píosa ibre a dheanú agus tá tabla an seo tabla forstaine deanhí mé píosa ibre agus an sin bé mé ag dul timpeall na cathrach agus go dtí an Caisleán an seo. Tháinig mé a bhréir agus caithfí mé rá go bhfuil an chathair aonanta jazz tá aonú ar mar ní raibh mé ag súil leis. Caisleán limní iarsmal an galanta ó thús go deireadh. Bhí meas gan maith ón dóla mé faoin réabharga de líthe na mreithúna agus bhí sé aonanta idir riamhach fásta. Bhí cluiche ann faoi de líthe na mreithúna agus bhí sé dalaí bhí mé millteannach ag an cluiche. Agus dóla mé faoi na Normannaí ar ndóigh an chúiseadir muid seomra agus facail mar sin. Agus sin John an fear é hain, dóla mé gur tógadh an Caisleán sa bhliain 2 Táime ag fólam an orid sin inniu, mar dúirt mé cheana is maithlim stair ach níl mé ráhaith aici. Mar sin is maithlim teart hiag iarsmalaí níor heaglam mar bhaithlim níos mó ólam. Ach tá sé chus múl. Tá sé chur idircha sear mar aon nos. Alright, tá jab le deanú agam caithfí mé art a chrochu dúrachanis, so an seo ar Island. Janta. In a gruesome act of apparent revenge, his body was removed from his tomb in St.Mary's Cathedral and hung by the heels from the chancel ceiling. The Reformation sowed seeds of change and conflict throughout Ireland. As the 16th century wore on, the consequences would come to dominate and divide the country. Go chiantach. Picture an jazz a mention inis. Tá ag dul síos an staithe inis mar leanthaí an turas ar an sin ach tá ag baint sóisiúir as an iarsman seo ag fólam an orid sin mar dúirt mé. Tá sé ar nós tar scoile, lá scoile ach tá ar star chós samú. Bhí agam ach tá ag fólam I bhfad níos mó. Caithfí sibh cuairt a thuirt ar an iarsman seo má thugann sibh cuairt ar Limneach. So seo an chud eile den iarsman inis, páirte 2 is dócha, King John's Castle under siege ar Island. Sin níos slú na 1 month's rent a mai a clia. At the invitation of Parliament, with an army of 11,000 men. This prompted James to flee to France, and soon afterwards, the English Parliament offered the crown to William, who assumed power jointly with his wife Mary. Ag leanúin teráid inis, ag dul amach inis, tíofaí muid an Caisleán. Céidé sa deabhail é seo. Ó, tá sé fluch. Tá sé rugbog scanrúil. Aonta dorcha a cool.
Clunam daoine ag siúil suas an staithe agus tá agla orm go méid an Jean ag tiite meisteach. Stock a pose. Please place your head and hands to the stocks with your back to the castle gatehouse and snap. Okay, tá fatsis an dónarm. Smith, níacha mé an Franca. Jidditch. Know your Smiths. Cool. It's Michael mé seo. Try pronounce these Irish names. Vishishin Royaker. Anya, Aoife, Even, Blahing, Kiva, no Quiva, Kiva in an Emer. Maeve. Mom! Neve, Deirdre, Siobhan. Was that die? Should be was that die. Siobhan, no, Siobhan. Níos cutchinta. Saoirse, Oisín, Sean, Dara, Christor, Finn, na Fionn, Owen, Seamus, Taig, Kieran, tá fada Iri Seamus, ba chóir go mé fada an I. Kieran, Ruairi, le fada an I, Red-haired King, Ruairi. Oran, Liam, Mairead, Sinead, Finn, Arish, Eva, Donal, Siofra, Iacha mé an latrusin, Dillion, Cathal, Dahi, Aisling, Alba, Donacha, Dono? What? Okay, níacha mé ceann sin riú. Éamonn, Yaman, well níl sé sin Gaeilge mar tá bhaid an. Princess, Nua, Owen, Aina, Damo, okay, níl sé sin Gaeilge ach an Ard. Cormac, Dougal, Joseph, níl sé sin Gaeilge. Fiona, Pádraig, Conchoir, Angus, Phelim, Níomhan, Finnegas, Satanta, Caisleán, Caisleán, Blachnid. Woo! Next week you air step brothers. So many activities. Oh wow, tá an réirc go hálan arcer sin. Sílam go bhfuil an ghrain ag teart amach. Caithfidh sibh teart an seo a chairde is fiú é. Arc tá aon an seo cé chomhláte. Fecum Siopalóir trasna na Sráide, Siopalóir, Fear Siopalóir, Celtic Bookshop, Celtic Bookshop, agus an sin Siopalóir, Ceilteach, Scríofa an Aca leis.